Okay, mukaba mutya sewe ni banyabo kanso muli bulunyi mwe bali milimo mwe bali okuya mwe bali okutetenkanya aona ko lwalero nga bulido talanta tuzule chebe kitone era mukuzule bitone omwo no muva kichebe tokola ki bana basada bakugu musada mukugu la musaku bantu abali kulwa yo abatuliriza abali ku Dr. Hussein Media n'abatubona mwe nabandeta Zion Touch baddest the best in the east okitegera ni wano lwayo ni Dr. Hussein okobote baba okobote mugana ndi bulungi musada we nkuwuliranga mpulira obulango mu busoga wano mpulira obulango ng'obukola nga omuntu asategera nani ali enuma wakalanga ako mukola obulanga lwaki mwe timuvayo huko ni mukola bana nti nife tuna tuli baserebu anti kati ife tuli brand ida kunonya ekitone kida beda kunonya mwene kati ndikwenda onkolere mu kwakalanga k'ekivulu kyange ak'ekivulu kyo ekivulu kyange akalanga kwendijo sinzira okwanto musadono mukube kwa bulango era bano obulango bumutero okubulira ni abukola nti nono tusimbule mbalasi oli kwenda nkolere mu ku ka Dr. Hussein show eri jabanga ebaawo changu show yange ndikwenda ojinkolere muko yino neyo ne kifanani kino nekyo katika ndandikirawo bwana Uganda Dr. Hussein Media batusa kwa Friends of Dr. Hussein and Flower Girl live in concert nga 11 gw'ekumi 2025 wali ku Peaceful Pub weweiraka sample yes niwo chusa mwaliweza ago nizenga chusa ni mukwemba abantu babe babuza zayo ni nani kati zayo ni bameka be wakakolera kuwa nino obulango esawa obulango mu bine ebisera mu bivulu bine ebirita ebyakatandika nayi nakabikiza mu Isa Soja akalango ni wakola ka Isa Soja akaisa Soja yeye nation yakuduzako yesewo nize nakakola ni wakakola yesewo katika mbuze mukukola obulango buno musoka mwetu lininga oba irobozi lino irobozi elyo irobozi kati first and foremost naende ino mwe mijebeta ziza bafana kati wacha atokolango musado we Kampala ole omulangira ndausi kati ndausi idea muwa ndausi okwenda okumwefananiriza mu yaja yakola akalango ka Kyagulanyi bwana Uganda Kyagulanyi agalude okitegera kati akantu ako nabanga kanumire kweyo atandika okuzaza kati natola dowozere gye ine yaziza wajigaita mweno eyandausi kati ne kola eryange kati nawe usitasobola kuniga bawulire dowoozi ngeri anenda neino andi yake yakunja ayogera ku TV awadi ezasobola kukola kungegenya weruna kulala yakyogera nze tukolanga ndausi era obulango nakulya ku Nsambya Furniture Workshop nakulya ku Tumudi akalango aka Nsambya Furniture ni kano nako nize nakakola aka Isa Soja ni kano nako natandika n'omuvubuka bamweta Abbas engineer Abbas yali mukozi wa radio ku AFM na mukolera akalango wamukolera otasonkolemo kwa kati aka Isa Soja abantu bebusoga omwana w'engineer Abbas abatusaako the best stegera akamukolera twali bulanga awo era nicho eyo twagiri kutwayemba ntandikirawo mvirawo ku Kabasi nkolera Urban Beats gundi manager wa Vairota mukolera akalango the best of Urban Beats kazikuba twali kireka ku Fire Camp niwo kolera Urban Beats akatolo kutamone mbako nize nakamukolera mvirawo nkolera Tumudi omuzabibu okitegeera akakola nayi ndi awo Nsambya ayina akalango yankoba zayo ninkubona ng'okola ate mukwano gwange akamukolera maze Nsambya Isa Soja nkubire isimu kati tupanga wano so nkole muku katuka abugamo ngano Dr. Hussein Media ekutegeze wona ino olwemba osolo kubango jitukirira mbango mpamuko bugambo abantu bebusoga Dr. Hussein Media batereire wo muwatu ayo wena olino olwemba ngoyenda ku playing ku tig
ebyo tutyo bwe tubipanga ate obe wankankubaye kati obe kidire wowe naawo okitegeera begambe ekitone kibaamu ekitone kibaamu wayiya olina okuba creative kyokka nti omuntu ayinza okwedda n'obulango okubulanga wakyusaamuku ebigambo okwongeramu nakyusaamu nayongeramu iwe wetegereza akalango kasambya fanisha wakasho tandika olugendo lw'obulamu ng'olutandika naffe leero weetaaga sofa weetaaga ki okitegeera kati omwemi oli eyo osobola otandika ni Dr. Hussein ng'akukyaza beida akutegeera mukubire ku isimu lino 0758 okitegeere Dr. Kitewe kiri ndina omusaadde akyusa amaloboozi tikukyusa bukyusa wabula obulango bwemutera okuwulira ku maleediyo mubaire mubuwulira nga timwedini baani ababukola so ndina omugego olwaleero bamweta Zion Touch mwana wa Bugwire era nga oli producer andi mwembi ni producer ni mwembi oli mukozi wa bulango byona okay so ndakubanga nkyaza Zion Touch ono mu buterevu mu lulimi lw'endongo lero tube mu bulango